马太福音第1章1も毎朝を朝々なのえもとイエスzo mentu cato Davide o Yesus Kristo mentu cato Abraham o Davide isi beafato Abraham o Isaku beafato Isaku o Yakobu beafato Yakobu o Yuta hoi o Ohaisasi o Yuta ho Tama ihe beafa o Falos ho Sera beafato Falos o Sisulon beafato Sisulon o Alan beafato Alan o Aminata beafato Aminata o Nasun beafato Nasun o Salmon o Salmon ho Laho ihe beafa o Boasu o Boasu ho Lutelu ihe beafa o Obeto beafato Obeto o Yesi o Yesi isi beafa o honte Davide o Davide hoi o jonguto Uria ihe beafa o Solomon beafato Solomon o Lopoan beafato Lopoan o Apia beafato Apia o Asa beafato Asa o Yosafa beafato Yosafa o Yolan beafato Yolan o Usia beafato Usia o Yotan beafato Yotan o Ahasu beafato Ahasu o Sisija beafato Sisija o Manasi beafato Manasi o Amen beafato Amen o Yosia ne ohe seorano holeo to Papilon o suezoputo Israelu isi beafato Yosia o Yoyachin hoi o Ohaisasi atawe isi ho he holeo to Papilon isi beafato Yoyachin o Salate beafato Salate o Soropapo o Soropapo isi beafa o Apii beafato Apii o Iliachin beafato Iliachin o Aso beafato Aso o Satu beafato Satu o Akin beafato Akin o Ili beafato Ili o Iliasa beafato Iliasa o Matan beafato Matan o Yakobu beafato Yakobu o Yosefu ai otsue no vjonguto Maria oihe eainza Kristo chi Yesu aisie no beafato Maria eaizachi hia tamasvutu ahoi to Abraham atsuhu to Davide mo masku uspotu no mentuca ahoi to Davide atsuhu to ohe holeo to Papilon mo maezo masku uspotu no mentuca ahoi ne ohe holeo atsuhu to Kristo mo iwaho masku uspotu no mentuca sebab moso maicanania hia yayo to Yesus Kristo io ino si Maria mohcu esvutuno navconga o Yosefu at inghi to ausino aulu navconga isi iachia chohivi to Maria mitsu mito seilei ho ea ngohua ion tesi vcongichi Yosefu la mouseng cuci zou o aisi ucia apakta haokwe ia o Maria mo at inghi ea tohunguno auts ova teongasi neisin a seorano siano koyusieni mo aopa toto jeisi o tensi to nooca eainza mentuca to Davide chi Yosefu otengo heunge a tsutsuna vcongu o Maria maizai ong housi mo mito seile tesi beafa o chihichioko teko pa Yesu na tesi ongko maiza ho tesi tousni o mao o kosi ho pa momesi ino kuisihe homo esmi e atsuhuchi hioa eni te mia o sila ieni toyogensa to no oza hoyainza
panto oko no mamespingi tena ngangho uho hea oko na te si ongko te pa imaneri na e ausna si ta imaneri zo no upua to o hamo mo peisas mo me o Yosefu tu mai to hia e to tavei to tensi ho hioa seme ma o Maria at inghi au sino e ai o oko o amo no e pohu to hopo nemitu e ai o oko isitu tos onki to Yosefu ho poa Yesu